ياسين مولانا يا حبيبي مولانا مولانا يا حبيبي Allah ya Tuhanku 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 Allah ya Tuhan. Assalamualaikum Assalamualaikum salimul lambung serban non suon serban non suon aduh jiwala Taksim ni ba ulun Taksim ni ba ulun ke urut kampung ke gure yang agung ke gure yang agung katmu jumpa iye iye sare la berata iye sare la berata iye sare la berata iye sare la berata iye sare la berata
Doaku lebih hati talake doa Bak Tuhan Tuhan siro Berjut ke kamu Aso syurga Talake doa Bak Tuhan Tuhan siro Berjut ke kamu Aso syurga Wakul ja'al haqqu wa zahaqal batil Innal batila kana zahuqa Wakul ja'al haqqu wa zahaqal batil Innal batila kana zahuqa Wakul ja'al haqqu wa zahaqal batil Innal batila kana zahuqa Wala syam-syami wala hiwele wala un ma'hui kata hai syam wala syam-syami wala hiwele wala un ma'hui kata hai syam wala syam-syami wala hiwele wala un ma'hui kata hai syam wala syam-syami wala hiwele wala un ma'hui kata Pertunjukan dari Kana Art Institute ini merupakan pertunjukan keluarga, ada suami, istri, dan anak. Dan perlu kita ketahui Kak Tendri sekarang sedang mengandung buah hati yang kedua lagi. Wow, jadi ada 4 orang yang pertunjukan sekarang jauh-jauh dari Aceh, Sabang. Dan persembahan karya lukis akan diserahkan kepada Bapak Bupati Toraja Utara. Inilah dia, Kana Art Institute. Sila silaha sila 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 silaha sila 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 silaha sila 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 silaha sila 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 silaha sila 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 silaha sila
sila sila sila sila sila sila sila